tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indondo TV, twongeye kubasuhuza muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza mwese. Mbadema ko natwe tubategura umunsi kundi kuza gushimira n'abakoze subscribe namwe mutarazikora, tubutsa cyane ko byose cyane ko mwazikora kandi mukaza mucikora muko tubategura umunsi ku wundi. Rero amakuru yacu uyu munsi tukaba ngiye kuyaganira n'undi munyamakuru mugenzi wanje, tugiye kuba tuganira ku bibazo cyangwa se ku mutekano ko wifashe mu misozi miremire murenga hatu y'abanyamurenge, ubwo umutekano ukomeje kugenda uzamba ubw'ibihugu byinshi byagutse ngo bikomeze bigwanye ubwoko bumwe bw'abanyamurenge butuye imurenge. Rero umunyamakuru mugenzi wanje ngo bahe ikaze muri studio za Tuzarutsinda TV ndetse n'Indondo TV. Urakoze cyane bwana Tuzarutsinda. Tugiye kugaruka ku mutekano mu karere uko byifashe nyuma yaho M23 cyangwa se ihuriro rya FC rivuye mu mujyi wa Uvira. Umutekano ukomeje kuba muri kara karere. Bwana Tuzarutsinda duha ishusho cyangwa se igituma uyu mutekano ukomeza kuba mubi ndetse bikagira ingaruka ku baturage bo mu Minembwe. Urakoze cyane ku bibazo ukomeje kugenda mbaza byo ku mutekano ifashe imurenge. Mu by'ukuri kuva M23 ava muri Uvira, leta ya Kinshasa yakoresheje politiki rwo hejuru abantu benshi batabasha gusobanukirwa, kuko kuva yahava urumva abo bagwanye cyangwa se bari bahanganye ba M23 berekeje muri umushasha bakamanyura za Sange bakomeza n'ubundi berekeza ino nyine zabo kavu umushasha wose nkuko nawe uzi. Rero kuba M23 bari hanganye leta ya Kinshasa yarakomeje mu mushasha wa Plaine ndetse na za Kamanyura, leta ya Kinshasa yaravuze ati niduramo kadukurikiye M23 kandi ari nyine yikuye muri Uvira, atari kuvuga ngo leta ya Kinshasa yabarushije imbaraga. N'ubundi nituramo ko tubakurikiye turaba dutsinzwe muri diplomasi, turaba dutsinzwe mu bijanye n'ubundi na politike, hanyuma noneho M23 igaruka ifate Uvira mu buryo biboroheye. Iravuga ati twebwe aho twaje kwihimura cyangwa se twaje kurasa tukarasa nta ko dufite ku mahanga ni imurenge, nkuko imurenge ni inyuma kuko nawe uhazi. Baravuga ati twebwe reka tuje kwarasa kandi ikintu cyambe tuzakora tuzakata network kugira ngo noneho iri inyuma ndamakunta akamenyekana y'ubwicanyi bari gukorerwa imurenge, dukomeze tubicire mu kizima. Ibyo zo leta ya Kinshasa niyo politiki yakinye hariya kubitara amanutse zino ngabo zose zazamutse rwo kuko hari imbaraga nyinshi zirenze, kuko twabigarutse hari ingabo z'abatanzania, ingabo z'abacancuru, hari ingabo z'uburyo bwose z'abarundi, imitwe twaje twara wazalendo intera hamwe bose bari hariya imurenge bagihungabanya umutekano w'abanyamurenge. Kuba izi imbaraga zose zazamutse imurenge no kuvuga ngo si wakenewe cyane, uharebye ni inyuma nta kintu gihari gikomeye kiruti kiri mu Kamanyura, kiruti kiri ino za Ruvunge n'ahandi za Gatogota. Kuba leta ya Kinshasa itarakurikiye M23 ino yagarutse za Katogota na za Kamanyura ngo ibe yahakurikira reke kuje imurenge, ni ukubera yuko yabonye ati nidukurikije M23 yahikuye yonyine turaba dutsinzwe muri diplomasi. Ahubwo reka twege imbaraga zacu zose tuzishora imurenge, hari ibitero byo mu kirere bya drone cyo kurasa abanyamurenge tubarimbura imurenge mu kizima, kuko ni umugambi warateguwe na leta ya Kinshasa, uracugwa uremezwa n'ubundi na leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Gitega, bavuga yuko imbaraga zabo zose bakwiriye kuzishira imurenge baje kurimbura abagoko bw'abatutsi butuye imurenge. Iyo niyo migambi yacuzwe. Kuba leta ya Kinshasa itarakurikiye iri huriro M23 ryasubiye inyuma mu bice bya Kamanyura muri wa mushasha, aho ikumva yuko imbaraga zose zishira imurenge akata network yari jenoside yateguwe. Ariko uyu munsi uko byifashe mu gace ka Minembwe cyangwa se mayo plateau yose, uyu munsi muri abice ntago byumvikanye amasasu yo ku butaka, ntago zirangabo za leta ya Kinshasa zaje kwa advancing, usibye yuko ibitero byabo za drone bidasiba kuzunguruka ku baturage n'ubundi bigamije kubahamura ndetse no kuba ugenda zibatera ubwoba. Za drone zo zidasiba kuzunguruka, ariko ibitero byo ku butaka uyu munsi ibice byinshi nta migwano yumvikanyemo. Rero ni kuko umutekano wifashe imurenge kuri ubu gusa. Ibitero bya leta ya Kinshasa bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye, ariko dufitiye umumuri ico naheza abakunzi bacu badukurikanye nuko hari ihumura yuko tugiye gutabagwa. Mu by'ukuri si ngombwa ngo tuvuge ibintu byose hano, ariko je mfite icyizere ko tugiye gutabagwa, kuko ibihugu byose byaduhaguke bibaguka ubwoko bumwe, ntago abantu bose batwanga. Hari abazumva umubabaro wacu bakumva akabaro kacu bakadutabara bakaja kudukura y'inkota twashizwe n'ubundi leta ya Kinshasa ndetse na Gitega. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Wari ukomoje ku baturage bo mu Minembwe bakatuwe network. Abaturage bo mu Minembwe mu by'ukuri turabizi neza ko ibiryo baryaga cyangwa se kugira ngo bibagereho biza bituruka Uvira. Kuri uyu munsi wa none Uvira izi ngabo za FC cyangwa se twigwaneho zikaba zitakiri muri uriya mujyi, bivuze ni bifite izengaruka kuri abaturage bwana munyamakuru. Murakoze cyane kuko mubizi n'iminsi yagiye ishira, leta ya Kinshasa yashakisha uburyo yafunga zino nzira zose ikoresheje n'ubundi abarundi kugira ngo baje yarakundo bafunga inzira zose z'abanyamurenge, abaturage bazicwe n'inzara bashire muri kiriya gihugu n'ubundi rutishwe n'isasa zicwe n'inzara.
Rero kuri ubu ngubu ni ukuvuga ngo kuva Uvira M23 ivamo habaye ingaruka nyinshi cyane cyangwa se ingaruka nyinshi zahagaze ku baturage guhera za Rurambo ndetse na Minembwe n'Indondo hose nta muturage ukibona umuntu, nta muturage ukibona icyo ari cyo cyose. Mu by'ukuri ibi ngibi nibyo twicara twereka amahanga tukavuga ati leta ya Kinshasa kirahonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kuko nimba intambara hari intambara, ntabwo intambara ihuye n'umuturage. Reka abaturage bakomeze bacuruza nk'ibisanzwe, abaturage bakora imirimo yabo, kuko umuturage ntaho aba ahuriye na politiki. Niyo mpamvu tubabwira ko ubu ni ubutegetsi bubi bugamije kwica abaturage no kubarimbura. Kuri ubu ngubu ni ukuvuga ngo umuturage wo mu Minembwe ntabwo ifite isukari, ntabwo ifite amavuta, ntabwo ifite umunyu. Ibyo byose byakaswe na leta ya Kinshasa imara gushika muri Uvira. Ariko M23 ikiri muri Uvira, inzira zarakora zose, ibintu bikaja ahantu hatandukanye, bikagera ku batandukanye bose. Naho twebwe impamvu bafunga ziranze rwa ngo twicwe n'inzara nuko tuzize uko dusa n'iya jenoside yateguriwe abatutsi bose batuye i Murenge ndetse n'ahandi hatandukanye. Rero kuva bamara gufata Uvira cyangwa basubira muri Uvira, ubu ngubu abaturage bo mu Minembwe bafite ubuzima bubi, ubuzima bwasubiye hasi kubera ko inzira zose zarafunzwe. Kuri ubu kuvuga ngo babone ibikoresho bya buri munsi cyangwa se ibikoresho biri ngombwa biragoye cyane kubera ko n'ubundi leta yamaze gufunga ziranze. Izo ngaruka abaturage bakomeje guhura nazo zo kubura ibikoresho bya buri munsi nyuma yaho n'ubundi leta yasubiye muri Uvira, kuko leta ya ikimara gusubira ahantu izi neza yuko harenga ikintu kije kugaburira umunyamerika, ikintu cya mbere bakora babanza gufunga izo nzira. Rero izo nzira kuri ubu ngubu zose zarafunzwe guhera za Rurambo, Indondo na Minembwe. Nta gikoresho na kimwe bakibona kiva muri Uvira nkuko Uvira n'ubundi niyo yari isa nk'aho ikamye mu Murenge. Rero kuva M23 yarahavuye kuri ubu akaja leta ya Kinshasa, uzuko abaturage ntabwo ubuzima bwifashe neza, bakomeje kugenda buzamba. Nibyo twereka amahanga tubabwira yuko leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ikindi ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa mu bice igenzura birimo abanyamurenge za Kinshasa za Lubumbashi, igifata n'abanyamurenge ikabafatira bugwate, ikavuga ati mwebwe muhakane yuko iwanyu nta bwicanyi buri gukorerwa, muhakane yuko nta drone ziri kurasa abaturage. Mu by'ukuri ibyo ngibyo leta ya Kinshasa kirabikora kuri ubu ngubu, igafata abaturage benshi bari za Lubumbashi bari mu bice igenzura, ikabakoresha nk'intwaro kugira ngo bakomeze bagwane diplomasi muri politiki muri ubwo buryo. Babwira yuko ngo bakwiriye kwihakana yuko iwabo nta ntambara zihari, kandi umuturage wafashwe bugwate n'ubundi uri mu butegetsi bwa leta ya Kinshasa natavuga ibyo leta ya Kinshasa yamutegetse, nta kindi gikurikira n'ubundi ni ukumwica. Rero kuri ubu ngubu iyo ntwaro na leta ya Kinshasa kirayikoresha yo kugira ngo ifate abo yafashe bugwate abanyamurenge bamwe bene wacu kugira ngo bihakane ubwicanyi turi gukorerwa. Rero izo nzira zose Gisegeti ari gukoresha mu by'ukuri azatsindwa, kuko n'ubundi urugamba tuzarutsinda n'umurage twasigiwe, kandi umuntu wese urengana ugamijwe gukorera gutsembatsemba, ugamijwe kurangiza muri gakondo yiwe, ashakishwa n'ubundi kurangizwa n'ingabo z'amahanga, biza birangira zitsinzwe. Urakoze cyane bwana munyamakuru, wari ukomoje kuri ico c'ingabo z'amahanga. Ariko se turakomeza gutabaza amahanga ariko amahanga nta kintu ari kudufasha. Birakwiye kuko dukomeza gutegereza amahanga cyangwa izi ngabo n'ubundi zatwigwaneho hari ico zikora. Mu by'ukuri amahanga yo arasa nk'ayadutereranye, usibye yuko hari imiryango imwe ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu nka Human Rights Watch yagiye igaruka yuko abanyamurenge bagoramijwe, n'umuryango nkuze kubona ugenda uvuga akarengane kacu, ariko iyo nayo yose tuvuga yokadufashije mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kuri ubu ngubu ntibazi kiri kubera ku butaka bwa Minembwe, ntibazi yuko drone ziri kwica abantu, ntibazi yuko drone ziri kurara hejuru y'abantu, ku mpamvu ko leta ya Kinshasa yagiye gutegura jenoside, ibanza gukata itumanaho ryose rigera i Murenge. Rero amahanga yandi mu by'ukuri nta bundi butabazi mbona buzahava, ahubwo nuko twenyine tuzishakamo ubushobozi tugatabara abavandimwe bari kwicwa ku misozi, bicwa n'ubundi n'amahanga yose yakubiye agahurira mu Murenge kugira ngo bakomeze jenoside n'ubundi Gisegeti yagiye akomeza gutegura. Ariko mu by'ukuri dufite icyizere yuko iyi ntambara ko byagenda kose, nubwo amahanga akomeje kuduteranya, akomeje kuzana ingabo nyinshi, ariko nta kibi kitagira iherezo, n'ibi bibi byose turimo bizarangira. None wo tubwira iki kuri network ya hariya uyu munsi biziriwe gute, byifashe gute mu Minembwe? Mu by'ukuri kubera kuri ubu ngubu ama network yarabuze, ariko amakuru dufite nuko ibindi bice bya Pwenzi byamazemo iminsi birimo imigwano, nuko kuri uyu munsi haje kugaragara gahenge. Gusa usibye yuko numvise ngo kwirumba hari amasasu yahumvikanye muri bice byo kwirumba, umwanzi avuga ko yaba yinutse mu Rurenge ashakisha n'undi guhungabanya umutekano mu Marango, ariko n'ubundi nubwo umwanzi nawe yaza si yonzera nyine bazaca inzira nyinshi. Ariko Amadubu akomeje kugenda ahagarara ku mirongo rugamba mu bice byose bitandukanye, amax yose atandukanye, ingabo za MLDP zihagaze ku mirongo rugamba, aho umwanzi wese yaje aturuka yaca kwirumba yaca hehe, n'uzasanga
Mamadou ahagaze ku mirongo y'urugamba kugira ngo akomeze agwanyirize n'ubundi kuri umwanzi ushakisha kuza guhungabanya umutekano ushakisha kuza gukora jenoside ariko ubwoko bumwe n'ubundi n'ibintu bitangaje kubona ibihugu byose biri hariya za Tanzania abantu hari ibihugu byinshi bitandukanye byagusubira ngo bigwanye ubwoko bw'abanyamahanga niyo mpamvu nkubwira yuko naremye mw'abantu badukurikiye mu cyizere ariko tuzatabarwa ntabwo ibihugu byose bitwanga n'byose byagukuye bigamije kutwica dufite bimwe bitwumva bishobora kudutabara kuko ntabwo dukwiye gucika intege nubwo tugoramiwe bigazanga ariko n'ubu tuzatabarwa ico cyizere ndagifite ico nabagezaho ku bakunzi bacu badukurikiye. Urakoze cyane, turagushimiye cyane bwana munyamakuru ku makuru meza tugejejeho. Reka dukomeze n'indi ngingo ivugwa muri Noro ku byabaye muri Noro cyangwa se ku bintu leta ya Kinshasa iri gutangaza kuri biriya bintu byabaye mu Rubaya aho abantu barenga 200 ngira ngo baguye mu kirombe ca Rubaya. Ibi bintu leta ya Kinshasa iri gushinja AFC ko ari bo bagize uruhare mu kwica bari abantu, urabivuga iki? Murakoze cyane munyamakuru mugenzi wanje kumbaza aya makuru naje nakurikiye ndi umuntu ukurikirana amakuru cyane bya hafi nabibonye. Hari abaturage bishwe n'impanuka iriya za Rubaya n'ubundi baza bashakisha ubuzima bwa buri munsi kuko ari n'ahantu hakurwa ubutunzi. Ubwo haje kugwa imvura nyinshi biriya birumbi biza kugwira abaturage baza kubasiga ubuzima 200. Ariko leta ya Kinshasa kuba imaze gutsindwa muri politike kubibona yuko ibice byinshi bigenzurwa na M23 birimo amahoro bikayitera nk'ishari, niyo mpamvu igenda ishakisha icyaha yakwambika M23 muzi kuri ni accident yabaye ndetse no mu bice bya leta ya Kinshasa bigiye bihaba kenshi mukunze kubona amatazama ndetse n'izindi mpanuka zitandukanye. Iyi ni impanuka kimwe n'izindi zose na ibingi leta ya Kinshasa ishaka kuvuga nugira ngo kirashakisha icyaha yakwambika M23 ngo itsinde muri diplomasi, ariko muzi kuri amahanga amaze kumenya yuko ibice byinshi bigenzurwa na M23 birimo amahoro birimo ituze ikomeje kugenda ibungabunga umutekano w'abaturage bose. Na ibingi leta ya Kinshasa iri gukora cyangwa se iri kuvuga yuko M23 afite uruhare mu kwica bari abantu muzi kuri ni ibinyoma ni ibihuha ni propaganda ishakisha kugenda yambika ibyaha mu mahanga yuko M23 kwica abaturage, ariko amahanga yose azi neza yuko M23 ikomeza kugenda ibungabunga umutekano w'abaturage bose b'abakongomani itavanguye ntavangura ntarobanura na ibingi muzi kuri ni politike cyangwa se na propaganda igenda ishakisha kugenda yambika M23 ibyaha ibashinja ubwicanyi kubera ko akomeje kugenda bahangana mu bice bitandukanye ko M23 ntabwo izayica abaturage ahubwo n'aba revolutionnaire bagenda barinda umutekano w'abaturage. Urakoze cyane bwana munyamakuru tuzarutsinda ndetse n'indondo. Reka tubashimire, mwakoze cyane. Yego abakunzi bacu bakomeza banaga n'ibiganiro tubategura umunsi ku wundi. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi, mbese urashaka kumenya ibibera iwacu muri Masisi ahandi wabisanga